Pangasiyo ka diya. As we have said, san pa ang valid dagit answers yun at unless mga ruginto manan dagit kansyon up to the last second apong kansyon ni medyo kanta. Baka maabot pa nga na last 3 day ito. When isupay nga rod kaya 1,000 and premium naman. Ayan, for the meantime kata ikanta yung matigundaway dagit ikumapkablaaw syempre tahan lang nga puro pugpug to dahil tuyen ang mga laki din iti mapasama kinto no eleksyon pugpug tuntulatan. To Roda Tolentino, hi Kuya June and adding JM request ko man dito kuskus dedicated to my family from Abu Dhabi, UAE. Thanks and more power. Oh, nalpasatayan basang. Mga dito papapugto mi adding Ella, agin umol kung ano kata mga DJ actually. And awanan, timaya ako mablaawan. Everybody is making a guess. Oh. Natin morning po, nanonood po ako from Jeddah. Pabati, Balitbit family from Sincha Balitbit. Nalpas ito, datan. Jeman Arapa up ka nun from Ate Roxanne Batara. Okay, let's give way to that. Ayan, may saping quality para kalagiti patpatgan tayo apong kandidato. Oh my God, I'm sorry no. Na kayo tipag 3-3 pa mi apo pero nagmaya ngamin nga balikasen apo. Iti paspasama iti biyag ti politiko. Good afternoon, Idol, from Amulong Cagayan. Yes. Dapat tagalasam nga nag-text dita. Text line. Ay kadanto pa taga-Saudi si kantuki di Hawaii kung na pay. Ay once again, good afternoon to manang Edna and Kabsat Elmer. Yeah. And Edison Arimbuyutan is listening. Hello po sir. Kablaawan aming at taga Villa Beltran Ramon. Nakikinig po kami sa programa ninyo ngayon. Ayan, okay, naranyag. Sir, great na kami man dito ay Burgos nga agpanpanunot answer makapakulkol. Parabor, ti answer na ko na naman yung Maya Domingo Gonzalez. I'm sorry, that's not it. Nisa dyan nag-greetings. Yes. Pa-shoutout idol nila kay ko sa dagang ti birthday na nito no 28 from Gemma Sumawang Belen. Thanks idol. Yes, and all the members of the 4-decade duo Hong Kong Theater once again good afternoon from your Manong June and kaanakan dyan mo. Yes. And congratulations for baby boy ata. Yes. To Kuya John. Madiperimwar. One nga man nagpa-ultrasound sa. Ultrasound pala dyan. It's a boy. Kano naman? Sika nga ta, no, ipa-ultrasound ta nga ta. Ito panuno mo. Anya nga ta ti makita da. Agiwaras antim ulik atoy. Kano man agiwaras kano ti title na. And once again, hanga dito yung apo number ko. Number ti radio, ti textan nyo. Tayo so ti official la. Tiro manan! Okay, so kumansyon kami pa lang. Daman taman ng tipog-pog to. Nalaukan tayo mat ati basi nga sonsonata. Kaya tayo nakon. Para kadagiti. Tataw nga dana rapaap. No siyaktot mapagasatan, may kantakem, inak aywanan. Kawes nga inkay impabulod, kay Jack Tupulos, amulitan. Amin tungay nakmasabat, uray sa iro, inak iseman. No siyaktot mapagasatan. No siyaktot ag kapitan, kapyakental na kangrunaan. Amin to abudaan, pindaek apag pandanguan. Amin to adaldalan, madalusan, masilawan. No siyaktot ag kapitan. No agkagawad ag tiili, jakto ag lemeng, no dasa nga ili. No adanto ag kasapulan, si dadaanak nga ag serbi. Jakto pulos nga ag ganar, taipa ay konto ti umili. No agkagawad ag itiili. No mayor ti pagbanagag, no da parabor agiwarasan. Jagam din ti pirpirak, tati kayat kumakapagserbiak. Dagiti yan anik ekti, ubing lakay ket mapatgak. No mayor tot pagbanagag. No gobernador akton, amin adalan ket masiminton. Amin to ang pagbasaan, pati kolehiyo, libreng to tuition, libreng tong ti ospital, lumati maagasan, pati pa'y tabon. No gobernador akton. May sa akton na presidente, amin na banagton kit libre. Pati to aeroplano, pati pa'y barko, awan ti flete.
libreng tunti at balay, pati danom, pati kuryente, no may sakto na presidente. Ay nangin taksanggasa, awan diplomat, awan nagadalak, awan ti maikarik, amin apanag, ket arapaap. Omnon amagmagnaak, agronrondaak, ti agpatpatnag, barangay tanod nagdasalak, barangay tanod nagdasalak. Ala, sige, isungba dit. Isupay, bagami nga damdama pa laang. Hami bala apong anugo, Arthur Garan, dagiti nga sungbat, yung tatay ko nakon, before, dajay, kansyo ni Mesa, kami lang apo, i-consider, dagiti nga sungbat yun. And, going back apo, ditay, sunata kalpas mi apo nga kinansyon, dahil iti katapno hami nga i-degrade, iti somebody else, but, tapno ikantaymet apo iti hustisya dagiti ser-serbiti unig ti barangay nga uri anyaman iti kasasaad mo dito unig ti barangay uri no naabak ka apo nga nagkapit na kapitan ka naabak ka uri no nagbaling ka nga barangay tanod you can always serve your barangay dito ti pinakamensahe na apo dito nga sunata nga nun abak ka nagsarding ka nga ag-serve if you really want to serve your people ayan no matter who you are o nyaman iti kasasaad mo tayo nakon oray no may saka lang apo nga bumarangay mismo oray ate awan iti posisyon mo takam mo iti unig ti barangay mabaling ka ag-serve babae iti being a good follower no kunadang doing good things to others mo ti ka English dawat ka na nakapidot ka mabaling ka malatag kay abo di barangay hall anytime magpunas iti basta kagpapatandan when volunteer ka once in a while iti oras mo nga apang kumamaki KARRUBA nga maki chismis ka awisam de KARRUBA unta man kidi dalusan de barangay hall ka nakaduruot man kasjay naganasan kat mo ngayas asa ka kiti matantandanan dagita wenno dagita ipaay mo amin iti barangay tanod no uston de sakripisyo ti barangay tanod nga agpatpatnag nga agronronda iso nga no daw mabalim mong aramiton to ti barangay do it di ka de sikamot, anyamot yung mabalim mo. Oy, may nagkondito. From your ninang, Consolacion Juan Vizcara. Happy birthday to your loving wife, Kunana Juby. Yes, of course. May every candle in her birthday cake bring her desirable, gracious surprises. God bless your family. Yeah, nagmaya mo tan. Hello, Ninang. Thank you so much for that wonderful message. How, Kuya Jun, mabalin ka di nga. Pakiulit, di number dito text line you. Kunana mi dito. Oy, ito nag-text pa niyo. Ading ko, rekas nagmantay buwan, isagot ko kin ading kordapi at damoten buwanan. Wow! Nan, hehe, dan kanon, ilalim nan, tiputing ilaw. Thank you, ading ko, ate mo, Emily na to. Anate, request yo, Ilocano, wenno, bulan ko na wenno, Tagalog. Ilocano, may mayat. Okay, apo kumuntra aman, dito ngayon bagada. Amok nga dati bulan binulan nga akten tinagan na dati paling nga boyfriend na data apo kay imbaga na iti nga handa kaya nga gumatang ti cash nga boyfriend iso nga hulugan binulan nga mang ted iso nga data mo ten iti kaya na nga request na nga song bulan binulan nga agtinag iso nga orain ta reply da Tagalog ba winulokano ko naman reply man sige kastaman iti obram tata. Anyway, our time now KARRUBA is 44 minutes past the hour of 1. So Tagalog. Tagalog. Oh, sige. Okay. Tagalog. Okay nga ro, dito na po iti request iti taga Hong Kong sonata before nga mapantay dyan iti papugtuan tayo. Paano jilaybon mo na kapsut.
dito. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Ganda mo sa paningin. Kung ngayon'y nag-iisa, sana ay tabihan na. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, ayokong mabuhay ng malungkot. Ragsak ka. Ikaw ang nagpapasaya. Juan Carlos ka, no? At makakasama hanggang sa pagtanda. Halina't tayo'y humiga. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng puso at damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, sa dilaw na buwan. Dilaw na buwan. Kaya
ti Juve ating malangga. Yes, one of our favorite song. Paulit-ulit lang atang denggan iti. Aglalo no manarimaan ti pakurikor na di muraga. Nakadagiti anak mi ay kadeta matentika nito. Ang ating tingin na dagiti sunsunata ti FDD. And once again, thank you so much my beloved wife for your support to us. Talaga mga awan sabali nga makitam apo nga post ni bagat ko no di puro FDD. Wow. Di ko di Ag-share. Ag-share ti FDD. Kita lang apo awan iti ipopost data nga gura iti gura ti gura dito nga kasi dito do mga on lagi ti basitil at nga ipopost nga sakit tinakam dito Facebook. Oh, look at my wife. Iti post na lang data kay puro sonata ti FDD. Oh, that's it. Welcome apo. Yan din nag-request. Thank you ading. Juan, Ika kaya na pa yun nanti nga ibalbalikas ni Juan Carlos kat ati buwan nga dyan dulo kas labual ko na kami sa tilaw na buwal na nao de dyan na buwal na parabor watching from Jensen oray ada klase mi naka-headset tanong mabuya kayo kuya pag-read ko from Jen Baigan Belchiar Fermo. Tinagan na. Ang galing. Kana naman ni Nanay Venus Baby Mindaros. Scooter man ka no, JM. Sir, request lang. He ain't heavy. He's my brother. Oy, ni Ramil Sadaba from Arnel Zapatero. Okay, on our third set abo. Mabalimig ko mention dito English songs. It's a long, long road. Medyo hantong stricto na po iti Facebook. Yan, no kasta nga third hour. Matikar niya. Scooter man ka no, JM. Mabalin request ni Colonel. Kung na naman niya ati Roxanne Batara iti Biskaya. I hope hanga scooter ni Colonel. Ayan. Apo, thank you. Iti warm accommodation nyo kada kami. Apo, dita Bataras Firing Range. Dita Nueva Biskaya. Iti kalabas apo nga bulan. Okay. Nga magtudtudo meeting kami. So, wanti firing. Tsaka ganbansan. Ganbanan, awanan. Hantan na. Ay bagada nga libre kami kano apong paputok-putok di jay. Dinamag ko idikat. Sara dapat ti 46 di jay. Awan 47 lang tadda ko na naman. Yeah. Ajeng M17 sir nakarkaron M18 la tadda ko na naman. Amo na mataya. Kaya na. Kaya syempre Colonel ko naman. Naabak ka manan. Okay na di jay scooter. Scooter. It's long, long. Damdamata to the third set that okay for the meantime scooter as requested. Ano orasin ba lang? 7 minutes before 2 p.m. Oh, so the third hour tanto nga papugtuan de giant. So you have all the time to think. No nya nga Ajay man ang tatayan. Well, no nya iti with the tune of Mildred. May salang dito nga sunata but 1,000 pesos itong daman. So, walaingin nyo, apo! Slakit ko tigpugton sa lata na nagkangkantan. We are just being fair. Ayan. So, mabalin amin nga sumali. Pa-shout out man Ano? Mag-Veil Idol Tagabangar La Union. Request La Union Reyes family. Thanks more power Lodi from Rodinel Reyes. Watching from mainland China from mainland. Watching from mainland China. From Chen Glorioso. Anak ko na. Yora sabi na. Watching from mainland. From Chen Glorioso. My heart shut out. Request po na nga akalabarteg. Kakaya ko nga tangkan po. Korana niya. Chena bae kana peltar pelmo. Natulungan na daday kantatatay tanakan tuatan. Wangkaron. Dati nga rin naman scooter as requested ngem ako mabiru kanan. Sa may siguro yan ang second album. Ay hindi sa new Orange Ilocano yun kasi sa third album yun eh. Mabiru ka na yung setting na tan. Scooter is Owan. Napiyaw nagpaiso. Owan. Naburan sa Madi da dyan. Tingarod. Posible. Ang mga IT rogina da dyan. Madi. Sa may yan, try mo dyan. Try lang dito. Ayun o, scooter. You see. Yes, as requested over our official text line that goes out to Colonel Batara of Bataras Firing Range sa Nueva Vizcaya, Isabela, Philippines.
Dumaduma a motor ti mabalin mo aluganan. Adda darumog, adda tarangat, adda batik, adda damulag, adda nabuntog, adda napartak, adda kenkan namang pairiyag. An-an ti TMX nukog taramay kumugtarmet, Nurausar pabara empay samtum masakayan. An-anuem tay dakal abig bag matangan kan ngagkay kayang kaslamasat ak pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagik, iskutar lang ta nagbasit, lalaingem tiyag kapat, idanong kat ingat langit. Mapnek kalakat nga agsakay, tanuma flat ay ket kumbak pay uray scooter nagsileng ken nagtibay. Iskut tat-tat-tat-tar uray kala agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebker intan nagpatiwar-war. Iskut tat-tat-tat-tar uray kala agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebker kan nagpatiwar-war. An-an ti TMX nukog taramay kumugtarmet, Nurausar pabara empay samtum masakayan. An-anun tay dakalabig bag matangan kan ngagkay kayang kaslamasat ak pay tasalang. Sumalta kan dito'y bagik, iskutar lang ta nagpasit, lalaingen ti agkapat, idanong kat ingat langit. Mapnek kalag nga agsakay, tanuma flat ay ket kumbaak pay uray scooter nagsileng ken nagtibay. Iskut tat-tat-tat-tar uray kala agtigar-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebker intan nagpatiwar-war. Iskut tat-tat-tat-tar uray kala agtigar-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebker intan nagpatiwar-war. Iskut tat-tat-tat-tar uray kala agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebker intan nagpatiwar-war. Iskut tat-tat-tat-tar uray kala agtigat-tigar-gar uray bating ay anyan anak tebker intan nagpatiwar-war. Dahil na po, iti sunatan nga ng kompleto, iti may kadua pa set programa, may napuluan at da kami manan, katag subli kami nga road, kalpasan, ti sumbag mamanu nga palagip.